pakibaluan. Ing modulay ni at inyang miyayaliwang pamagsani, ban lalong akabisado ing kabyas na naning magaral, apayabong at apalawak ing pamanintindi king binasang kwento, king kapamilatan ing pamaglako sa gabal, ampong pamamya kabaldugan, karing mga sakit a salita king kwento. Bayo mayari ing modulay ni, asahan na, abalo ampong agawala, ding tuki-tuki. Abalo ampong aintindihan la, ding mga sakit a salita king kwento. Asasabi ampong agagamit la, ding salitang simili. Pamagkumpara ampong metaporo, pamagwangis king panyalita ampon talata. Subukan. Isulat siya king kawon ing kabaldugan da ring balang salita. Pilinan niya yung gustong pakibat king kawon. Ding salita at king kawon yapin na ding bawal, pulis, paninap, matenakan, panahon, bunga. Bilang 1, illegal. Illegal. Buwa, ustuko. Bawal. Bilang 2, otoridad. Otoridad. Buwa, kagaling mo. Pulis. Bilang 3, klima. Klima. Buwa, ustuko. Panahon. Bilang 4, epekto. Epekto. Buwa, ustuko. Bunga. Bilang 5, biyaso. Biyaso. Buwa, kagaling mo. Matenakan. English yung tamo. Yapi niya ing agagamit ing kabyasnan king pamanintindi king pamamasang mga sakit a salita king kwento ampong akikilalat agagamit la ding tayutay a simili at metapora king panyalita. Ing pamaglinang king kabyasnan king binasang kwento kapamilatan ning pamaglako sa gabal o pamamya kabaldugan kareng mga sakit a salita king ababasang kwento mabisayang paralan at dapat mitimo ampong ituro kareng magaral banking mabisang pamamasa nating usong pamanintindi. Ing pamagibat karing pamagsane king modulay ni netunyang paralan o susi ban akabisado ing level ning pamanintindi ning metong amamasa ampon kabyasnan king pamanyulat. Balikan. Ing pamagibat karing putang at tutukoy o sasabi kareng detalye ning kwentong abasa kasanayan niyang dapat malinang. Apayabong king pamanyulat ampon pamamasa na ating gustong pamanintindi. Ing pamamya kabaldugan karing mga sakit na salita mumunayang party ban lalong malinang ing karelang kabyas ng mamasa at ing pamanintindi king binasang kwento. King panahon tamong eni, dakala tawong magkasakit na maging sumbagal king kakatamong obro, lalo na ding magaral, ban mabiyasa la ampon lubos ng aintindihan tungkol king pamaglako sa gabal kareng mga sakit a salita. Basa niyang makuyad at talata king lalap. Pag-aralan la ding salita, base king pangagamit la king panyalita ampon kabaldugan. Eksperto. Ing doktor, ekspertuya king pamanulo kareng masakit. Akumpirma. Matulay ang matula idono anyang akumpirma na ami pasaryo. Sintomas. Ing lagnat metuyang sintomas ning dengue. Dengue. Ing dengue sakit yang manibatan king kinis na ning lamok. Department of Health. Ing Department of Health o DOH, ahensya ng gobyerno ang manibala king kalusugan ding memalen. Memalen. Ing memalen o ding tao tatakot la king sakit a dengue. Migagana ka. Ding tao migagana ka ampon tatakot la king sakit a kakalat. Tuklasan. Dulot na ning sakit ni Baby Len Arit Soret. Base ka ring ekspertong manulo,
atin meto nga sakit ang makatapon. Memalen migaganaka, amok labanan ing ayisip to. Kalinisan dapat pa ne patupad, ban sakit adala nalaganap po. Pakibatan la ding putang, bilugan la ing letra ng gustong pakibat. Bilang 1, nino ing sinabi na ating makatakot na sakit. Nino ing sinabi na ating makatakot na sakit. A. Anak. B. Abogado. C. Doktor. Uwa, gusto ka. C. Doktor. Bilang 2, nino ding bigaganaka king kakalat na sakit. Nino ding bigaganaka king kakalat na sakit. A. Ding tao. B. Ding hayop. C. Ding memalen. Uwa, kagaling mo. C. Ding memalen. Bilang 3, nano ing sakit adala-dala ning sakit. Nano ing sakit adala-dala ning sakit. A. Magkasakit mangisnawa. B. Lagnat. C. Sakit ipay. Uwa, gusto ka. B. Lagnat. Bilang 4, makananuda ka nung labanan ding memalen ing sakit adala ding amok. Makananuda ka nung labanan ding memalen ing sakit adalada ding amok. A. Maniping imalan. B. Maglinis king paligid. C. Manugse basura king ilog. Uwa, kagaling mo. B. Maglinis king paligid. Suryan, basa niya ing balita. Kaso ning dengue darakal ni Emily P. Morales. Darakal ing kaso ning dengue, balita rin king DOH o Department of Health. May kumpirma ini may libatan karing ospital nga dakal la dadala na ating dengue. Atin kareni ing mga mate. Sabi na ring doktor ding sintomas ning ating dengue, yapin ing pabalik-balik alagnat ampong matas alagnat. Bididinan rashes ampong daraya, arong at ginagit. Miglot sa diyang programa ing gobyerno laban king sakit ay ni. Atin seminar ampong tamang niya informasyon king radyo, telebisyon at king plaza isasabyan nung makananong aiwasan ampong alunasan ing problema king dengue. Dakal aparalan ban aiwasan ing dengue, ing mumuna, ing pamagsumpo karing amok mayang magdalang sakit. Gustong pamanipon danong, kalinisan king paligid, metong aparalan, ban alita mo miyabe karing makalunos a biktima ning sakit ay ni. Pagkibatan la ding putang. Bilang 1, tungkol ya no ka rin ing balita. Tungkol ya no ka rin ing balita. Uwa, gusto ko. Kaso ning dengue. Bilang 2, nanong ahensya ning gobyerno ing manibala king kalusugan. Nanong ahensya ning gobyerno ing manibala king kalusugan. Uwa, gusto ko. DOH, Department of Health. Bilang 3, nanong sakit ing manibatan king kinis na ning amok. Nanong sakit ing manibatan king kinis na ning amok. Uwa, gusto ko. Dengue. Bilang 4, makananuyang aiwasan ing dengue. Makananuyang aiwasan ing dengue. Uwa, kagaling mo. Pamagsupo ka ring amok na magdalang sakit. Pagyamanan, pamagsane ating pamaggabi 1. Simili o pamagkumpara, metong yang uri ning tayutay, nagagamitan niya king pamagkumpara karing adwang bage, tao, kapalyarian at aliwapo. Gagamitan la ding amanong kalupa, kapareho, kasing, mistulang, palak, balamo. Halimbawa, balamo metong yang gulong ing pamandurot ning diya ng Ronnie. Kalupa na ning panirap makapaniwala in Maria king Milyari. Ding tao benmistula ng sardinas king kilog ning tren. Pamaggabi evaluasyon, pamagkasawan. Ikahunla ding ama ng simili
o pamagkumpara king balang panyalita. Bilang 1, ing puso mo kalupanening batu. Ing puso mo kalupanening batu. Uwa gusto ko kalupanening batu. Bilang 2, ing pangako na balamu angin. Ing pangako na balamu angin. Uwa gusto ko balamu angin. Bilang 3, ing bie pareo nening batis. Ing bie pareo nening batis. Uwa kagaling mo pareo nening batis. Bilang 4, ikiku mas biasa yang palak king kumpari kong Jose. Ikiku mas biasa yang palak king kumpari kong Jose. Uwa gusto ko mas biasa yang palak. Bilang 5, balamu metong yang rosas ing legwan na. Balamu metong yang rosas ing legwan na. Uwa kagaling mo balamu metong yang rosas. Pamagsane at ing pamagkabeto. Ing metapora o pamagwangis metong yang uri ning tayutay natin yang tiyak o pamagkumpara pero aline gagamit pangatli. Magpahayag ga ining pamagkumpara o makalapat king lagyo. Gagawan, awos ang katangian ning bagi ako kumpara. E yarin gagamitanan ding amanong kalupa kaparewo ang kauri. Ding alimbawa ding panyalita. Iyo at suya banwa nakapilanman eke ayabot. Ing kayang timan mayumuyang pabakal king kakong paglako. Balingbing niya king grupo da. Pamagabi evaluasyon pamagdasatu. Basa na ding panyalita. Tulisan laling amanong ginamit metapora o pamagwanis. Bilang 1, Venus, obra maestra king legwan. Venus, obra maestra king legwan. Uwa gusto ko, obra maestra. Bilang 2, ing kakong ima ing sala king matamle kung di. Ing kakong ima ing sala king matamle kung di. Uwa gusto ko, ing sala king matamle kung di. Bilang 3, masyasyang bakal ing kamao ng Manny Pacquiao. Masyasyang bakal ing amano ng Manny Pacquiao. Uwa gusto ko, masyasyang bakal ing kamao. Bilang 4, ing pinanari sining nening banwa. Ing pinanari sining nening banwa. Uwa gusto ko, sining nening banwa. Bilang 5, ing kayang lua ya ing panang tutusok king kahong puso. Ing kayang lua ya ing panang tutusok king kahong puso. Uwa kagaling mo ing panang tutusok king kahong puso. Malayang pamagsane 1. Basa niya yung kwento ang pampakibatan la ring kutang. Ing pangarap ning pagong ni Emily P. Morales. Malwat na ng pangarap pagong ing aranasan na ing makasulagpo king banwa kapanteda ring ulap o biga. Ni Sanildo pegisabyane ing kayang kaluguran aayon. Malyaryo ko bang sopan makapunta king banwa ang ponakit ing mga santing alugal king kapatagan. Muri kong aranasan ing kaya kayong araranasan. Dagdag na pa. Sige, sopan da kang matupad ing malwat mo ng pangarap. Ing pakibat na naman ing kaluguran ng ayon. Makanano kung makasulag po ang pumires king babo, utang ng pagong. Sagli mo, gumamit ka tang patpat. Kinisan nila ding sumangit at dulo ning patpat. Kinisan mo neman ing dibutad a party ning patpat. Adalada ka king kaya kaming pamagsulag po. Kinang walang metong apatpat ding kayang kaluguran ang ayo. Kininis dala ding parehong dulo ning patpat at pepa kinis deing dibutad ning patpat ng pagong. Sinalagpo ng sinalagpo hanggang mirasla babo. Matulay ang matula ipagong. Aranasan na rin imiras king babo. Ikit dala ding tao king lalaw. Tutuldo dala ding tao ding adwang ayo ang kong metong apagong na tsulaban mo.
may bilibla ding tao ampon kakawayan dala ding may kalugurang ayok ampon pagong. Uli na ning kaswelo binukanan ning ayok ing kayang asbok panbatiyan na lading tao king lalang. Biglayang menabo manibat banwa ipagong. Mena sakit siya at manibat kanita ena na inulit ing kayang pangarap ang makasulagpo banwa. Bilugan niya ing letra ng gustong pakibat. Bilang 1, nanuya pamagat ing kwento. Nanuya pamagat ing kwento. A. Ing pangarap ning ayok. B. Ing pangarap ning pagong. C. Ing kakong pangarap. D. Ing pagong at ding ayok. Uwa gusto ka. D. Ing pangarap ning pagong. Bilang 2, nino deng mikaduguran. Nino deng mikaduguran. A. Ing ayok at ing aso. B. Ing ayok at ing dagis. C. Ing pagong at ding ayok. D. Ing ayok at ing pusa. Uwa gusto ka. C. Ing pagong at ding ayok. Bilang 3, nano ing pangarap na ning pagong. Nano ing pangarap na ning pagong. A. Makalakad mabilis. B. Makapunta king dagat. C. Makaslagpo banwa. D. Makaterak king banwa. Uwa kagaling mo. C. Makasulagpo banwa. Bilang 4, nano ing penamdaman ng pagong kabang susulagpoya. Nano ing penamdaman ng pagong kabang susulagpoya. A. Mitakutan niya. B. Mesayaya. C. Melungkot siya. D. Mebiglaya. Uwa gusto ka. D. Mesayaya. Bilang 5, nanong milyari kang pagong kabang susulagpoya. Nanong milyari kang pagong kabang susulagpoya. A. Menabuya ibat banwa. B. Tinerakya babo ulak. C. Sinulagpo ng sinulagpo. D. Migkantaya babo banwa. Uwa kagaling mo. A. Menabuya ibat banwa. Malayang evaluasyon 1. Pidugtungan lading litrato ang ponding salitang magkapareho kabaldugan. Bilang 1, banwa. Banwa. Uwa gusto ka. B. Bilang 2, kapatagan. Kapatagan. Uwa gusto ka. D. Bilang 3, asulyapan. Asulyapan. Uwa kagaling mo. E. Bilang 4, patpat. Patpat. Uwa gusto ka. C. Bilang 5, akatulan. Akatulan. Uwa kagaling mo. A. Malayang pamagsani 2. Basa niyang pasibayo in pangarap ng pagong. Pakibatan lading putang tungkol king kwento. Bilugan niya in letra ng gustong pakibat. Bilang 1, nino ding mikaluguran king kwento. Nino ding mikaluguran king kwento. Lawan nyo lading letra 2. A, B, C. Uwa gusto ka. C. Bilang 2, nano ing pangarap ng pagong. Nano ing pangarap ng pagong. Lawan nyo lading letra 2. A, B, C. Uwa gusto ka. D. Bilang 3, nanong impe pakinis ning ayop kang pagong ban makasulagpoya. Nanong impe pakinis ning ayop kang pagong ban makasulagpoya. Lawan nyo lading letra 2. A, B, C. Uwa kagaling mo. C. Bilang 4, no ka rin niya miras ipagong. No ka rin niya miras ipagong. Lawan nyo lading letra 2. A, B, C. Uwa gusto ka. A. Bilang 5, nanong ing pakiramdam ng pagong kabang susulagpoya.
Nano ing pakiramdam ng pagong kabang susulagboya. Lawan nyo lading litrato. A, B, C. Uwa, kagaling mo. A. Malayang evaluasyon. Pamagtasawan. Isulat siya ing S ng simile, ampong M ng metapora, yaking ama ng negamit king panyalita. Bilang 1, bala mo tambulya king sikan ing boses na ning anak king entablado. Bala mo tambulya king sikan ing boses na ning anak king entablado. Uwa, gusto ka. S. Bilang 2, ding mata na alitap-taplo. Ding mata na alitap-taplo. Uwa, gusto ka. M. Bilang 3, minuliya bale i Michael tinyang dalang gabundok ang mapalit. Minuliya bale i Michael tinyang dalang gabundok ang mapalit. Uwa, kagaling mo. M. Bilang 4, iapu ko bala mo lewon niya king tapak. Iapu ko bala mo lewon niya king tapak. Uwa, gusto ka. S. Bilang 5, imari netong yang anghel king ganaka. Imari netong yang anghel king ganaka. Uwa, kagaling mo. M. Basan na ding panyalita, ulisan na ding ama nung pamagkumpara, simili ang pong pamagwangis metapora na may gamit king panyalita. Bilang 1, kalupa na ning metong aulon ing lambot ning lupa ning pungul. Kalupa na ning metong aulon ing lambot ning lupa ning pungul. Uwa, gusto ka. Kalupa na ning metong aulon. Bilang 2, ing ipan ng Lea gata siya king kaputi. Ing ipan ng Lea gata siya king kaputi. Uwa, gusto ka. Gata siya king kaputi. Bilang 3, metong akabayo ing bilis ning anak ay ito. Metong akabayo ing bilis ning anak ay ito. Uwa, kagaling mo. Metong akabayo. Bilang 4, kaparis ning buntok ng June ing masyas adutong. Kaparis ning buntok ng June ing masyas adutong. Uwa, gusto ka. Kaparis ning buntok. Bilang 5, ing bandera king hangin kalupa ning maragul aayop na makadadlad ing pakpak. Ing bandera king hangin kalupa ning maragul aayop na makaladlad ing pakpak. Uwa, kagaling mo. Kalupa ning maragul aayop na makaladlad ing pakpak. Tandanan, makanano ka maglako sa gabal karing mga sakit na salita na ababasa king kwento. King pamaglako sa gabal, pwede ang gawan ini. Bayo yabasan ing kwento. Deni, apinding matalinhaga na mga sakit na salita na alidala kaagad ay tindiyan ding magaran. Atin yayaliwang paralan king pamaglako sa gabal, kalupa na ning pamamya kabaldugan, kareng amano, pamagpakit litrato, kareng amanong didinan kabaldugan, pamangamit karing salita king panyalita, ampon pamamya kaparew kabaldugan, karing amanong pamilyar, karing anak na mamasa. Makanano mong abalo king panyalita nung ing salitang ginamit, pamagkumpara, simili, o pamagwangis, metaporaya. Ing pamagkumpara o simili, pamagkumparaya king adwang magkaparehong tao, bage ampong kapalyaryan. Gagamitan lading amanong pangatlig balamo, kasing, kapareho, kalupa. Ing pamagwangis at inyang tiyak pamagkumpara, ampong magpahayag yang pamagkumpara na makalapat siya king lagyo, gagawan o awos ampong katangian ning bage ako kumpara. Alida na larin gagamitan ding amanong kalupa, kapareho, ampon kauri. Pamangawa, isulat siya king kawon ing amanong magkapareho kabaldugan ning amano king balang bilang. Pilinan niya king lalam gustong pakibat. Bilang 1, masaya. Masaya. Uwa, gusto ko. Matula. Bilang 2, sikreto. Sikreto. Uwa,
Uwo, gusto ko, lihim. Bilang 3, agam-agam. Agam-agam. Uwo, kagaling mo, hinala. Bilang 4, milagro. Milagro. Uwo, gusto ko, himala. Bilang 5, matulid. Matulid. Uwo, kagaling mo, diretso. Isulat siya kinggulis ang letrang S ng simile o letrang M ng metaporaya ing panyalita. Bilang 1, ing kasipagan ng ima kayamanan ang pong kapasnawan nyo. Ing kasipagan ng ima kayamanan ang pong kapasnawan nyo. Uwo, gusto ko, emyo. Bilang 2, kasing tuling ng uwak ing balak ng kriminal. Kasing tuling ning uwak ing balak ning kriminal. Uwo, gusto ko, esyo. Bilang 3, ing asawa ko aldoya king banwa. Ing asawa ko aldoya king banwa. Uwo, kagaling mo, emyo. Bilang 4, tangke ning palis ing kapayatan ning bayong modelo. Tangke ning palis ing kapayatan ning bayong modelo. Uwo, gusto ko, emyo. Bilang 5, ding mi kapatad bala mo asot pusa potang mi papatelo. Ding mi kapatad bala mo asot pusa potang mi papatelo. Uwo, kagaling mo, esyo. Evaluasyon. Mamiling gustong amano na angkop king kabaldugan ning panyalita. Isulat siya ing pakibat king gulis. Ding salita, yapin ladeni, miras, mga taranta, panganib, malulunos, batalan. Bilang 1, kabaldugan ning lababo. Kabaldugan ning lababo. Uwo, gusto ko, batalan. Bilang 2, kapareho na kabaldugan ning dinatang. Kapareho na kabaldugan ning dinatang. Uwo, gusto ko, miras. Bilang 3, kabaldugan ning magmalasakit. Kabaldugan ning magmalasakit. Uwo, kagaling mo, malulunos. Bilang 4, kapareho na kabaldugan ning disgrasya. Kapareho na kabaldugan ning disgrasya. Uwo, gusto ko, panganib. Bilang 5, kapareho na kabaldugan ning mabilis. Kapareho na kabaldugan ning mabilis. Uwo, kagaling mo, mga taranta. Sumulat panyalita gamit labing bamanong balamo, baka, kawangis, kalupa, kasing, kapareho, king, pamagkumpara, simile. Bilang 1, balamo. Balamo. Uwo, gusto ko. Balamo laban siya king puti, imira. Bilang 2, baka. Baka. Uwo, gusto ko. Baka mi paras lading adwa king gubat. Bilang 3, kawangis. Kawangis. Uwo, kagaling mo. Kawangis ng leya ing kayang ima. Bilang 4, kalupa. Kalupa. Uwo, gusto ko. Kalupa ng mamangan yapo. Bilang 5, kasing. Kasing. Uwo, kagaling mo. Kasing bilis ng mamulay ing kabayo. Karagdagang pamagsani. Dilugan lading adwang amanong pareho kabaldugan. Bilang 1, malamyak, mawari, mahinahon. Malamyak, mawari, mahinahon. Uwo, kagaling mo. Malamyak, mahinahon. Bilang 2, may udlot, may pigil, may saldak. May udlot, may pigil, may saldak. Uwo, gusto ko. May udlot, may pigil. Bilang 3, sandamakmak, ditak, marakal. Sandamakmak, ditak, marakal. Uwo, kagaling mo. Sandamakmak, marakal. Bilang 4, matamle, mapali, malungkot. Matamle, mapali, malungkot. Uwo, gusto ko. Matamle, malungkot. Bilang 5, pungul, anak, mitaduras. Pungul,
Ungol, anak ni Kaluras. Uwa, kagaling mo. Ungol, anak. Karing talata, isulat siya kinggulis ng pamagkumparayo o pamagwangis. Kalupa na ning Agus emo apigil ing pusong magliyab. Kalupa na ning Agus emo apigil ing pusong magliyab. Uwa, usuko, pamagkumpara. Ika ing sulu king madalumdum ang pansala ing batwin. Ika ing sulu king madalumdum ang pansala ding batwin. Uwa, usuko, pamagwangis. Panekeng akagit ing kinangkeko at tsuya ing puso mo. Ika ing batwin at tutukyan do. Panekeng akagit ing kinangkeko at tsuya ing puso mo. Ika ing batwin at tutukyan do. Uwa, kagaling mo, pamagwangis. Uling ing lugod kayamanan niya negewaya para mo karing adwa. Uling ing lugod kayamanan niya negewaya para mo karing adwa. Uwa, gusto ko, pamagkumpara. Anyang mibayit ka king yato katulad ring pengari mo ing karelang gamat ilang tatalnan mo. Anyang mibayit ka king yato katulad ring pengari mo, ing karelang gamat, ing katalnan mo. Uwa, kagaling mo, pamagwangis. Ang gane mo, Kenny. Salamat!